Nalazimo se na terenu fudbalskog kluba Spartak u Subotici. Pored mene je Nemanja Tekijaški, da kažemo dojučerašnji fudbaler Želje. Evo Nemanja, došli smo da te posjetimo, da vidimo kako si i kako si se uopšte uklopio u novu sredinu. Zdravo, drago mi je što ste došli, što i dalje pratite moje igre. Uklopio se dobro, prihvatili su me momci, super. Mislim, navikavam se polako i na drugačiji ritam, i treniranja, i igranja, i života. Svi dani su posvećeni baš fudbalu i utakmici za vikend. Ali naviku sam se, ja mislim, uspeo. Da li si imao dovoljno vremena da upoznaš grad, kakve su kolege što se tiče fudbala? Super, grad je sličan veoma Pančevu, malo je mrtvije, ali dobro je, ovdje sam zbog fudbala, nisam zbog izlazaka. Drugari dobri su, svaki dan provodimo zajedno, gledamo utakmice, analiziramo kako smo igrali, malo šalimo se i tako. Evo, odigrao si 4 utakmice za Spartak. Kakve su bile one? Kakav je fudbal u prvoj ligi? Mnogo je brži ritam. Nisam mislio da je tolika razlika između prve i treće lige, ali nije toliko velika, ali opet vidi se već razlika, teže je dosta. Navikam se na neke nove situacije koje imamo u utakmici koje nisam imao recimo u trećoj ligi i polako mislim da dižem i formu i da će biti sve to dobro. Kakvi su treninzi? Iskreno teški su, ali imamo dobar oporavak, stalno nam klub organizuje i odlaske neke u saune i tako, na masaže idemo često, ali imamo dobar ritam treninga, često treniramo i 2 puta dnevno i samo pred utakmicu su malo lakši, ali tako i treba s trenera ako želimo nešto da uradimo. Evo, ti si zaista sjajno startovao, odigrao si 4 od 5 utakmica. Tako je, nisam očekivao da ću odmah krenuti da igram, malo i povrede nekih drugih igrača, zato sam i ja ušao u prvih 11, ali kad sam dolazio obećali su mi šansu na par utakmica i mislim da sam već stekao i dosta iskustva i već mi je sad mnogo lakše da igram nego na prvoj utakmici, recimo i drugoj. Evo, moram da te pitam, kako je uopšte došlo? Znamo da iz fudbalskog kluba Železničari bilo je dosta zanimljivih ponuda, ali si ipak odlučio da dođeš u Suboticu. Jeste, vidio sam da u Subotici isto ima dosta mladih igrača poput mene i da se dobro radi. Čuo sam sve najbolje i o treneru koji je stvarno fantastičan, ja mislim, za naše prilike. I bilo je i drugih ponuda, ali nekako pre mene najviše odgovarala ova sredina. Također omogućili su mi i da nastavim i da studiram i da se bavim fudbalom uporedo. Možemo da kažemo sve u svemu da si zadovoljan? Pa jesam, kako ne. I igram i treniram i sve je super. Evo, lepo napreduješ, svaka čast, ušao si u prvu ligu. Da li imaš vremena da nekada i baciš pogled na dojučerašnji klub Želju? Pa imam, gledam svaki put na poluvremenu, na sajtu poluvreme.rs utakmice. Ne mogu baš da stignem da dođem na stadion, ali čim budem imao priliku doći ću. Idem često na treninge, posjetim momke, da vidim kako rade i šta se dešava tamo. I drago mi je zbog njih što su i sad ostvarili ovu prvu pobjedu u prvom kolu i želim sve najbolje. Jesi u kontaktu sa nekim od njih? Jesam, viđemo se, kad god dođemo u Pančevo i izađem sa njima, vidimo se, odemo na piće, baš dosta njih. Mislim, jeste se promijenila tamo ekipa, koliko vidim, ali tu je i taj kostur tima, 10-11 igrača s kojima sam trenirao, vidimo se tamo. Koji su tvoji ciljevi? Jednostavno, sad došao si u Spartak, došao si u prvu ligu, otvorila su ti se možda neka zaista velika vrata i šansa? Pa jeste da, otvorilo mi se i da igram odmah na početku. Prvo želim da se dokažem i ovdje u Spartaku, u Srbiji, da ostvarim neke rezultate, pa nakon toga mislim, naravno volio bih koji su igrači odavde, Zvezda, Partizan ili inostranstvo. Mislim, ne bi baš Partizan, Zvezda, ali inostranstvo isto bih želeo isto. To mi je neki cilj nakon ovog Spartaka. Ali prvo da se dokažem ovdje. Šta bi poručio tvojim bivšim igračima iz Želje i iz Pančeva generalno? Pa ništa, da se radi, svaki rad se nagradi. Primeti se to svakako, nije treća liga toliko i slabija i to prati se sve i samo neka rade i sve će doći na svoje.
ako imaju kvaliteta, bit će dobro. A Nemanja, hvala ti na ovom razgovoru, želim ti zaista puno sreće da napreduješ kao što si i počeo na samom startu. A evo, odigrao si, čeka te utakmica već za vikend, za ekipa Rada dolazi ovde baš na ovom terenu, nadamo se da ćeš zaigrati. I ja se nadam, ne znam još da li će zaigrati, ali ja se nadam, imam šanse i jurim u pobedu i tu protiv Rade i nakon toga i Evropu. Evo, hvala vam što ste bili, što ste mi posjetili ovdje u Subotici malo. Hvala i tebi što si izdvojio vreme i naravno srećno u nastavku. Ništa, hvala.